Kalahari Senior Pastor, Sean Kawai. For your
Kailangan Sean Kaway. Associate kailangan kaya na Sean Mayroong. Ang mga kailangan kaya na lolo Amerikata yang patuan segera kerti. Kailangan pan patuan semua. O telan kami tu selalu yang mainan kerti patuan kapkan mainan kerti itu. Patuan di kerti dekat o Mayroong. Mai ban semua o siapa ni kailangan nan buat main. Memang kita semua kan yang kat patuan telan Mayroong kan travel. Oi ta patuan juga yang wan orang telan karong nan dulu. And Mayroong murid dulu kai pa ni kan Amerika kan yang pesidip ki wali set pai. Oi ta patuan pergi tak kel korban kerja.
kalangan ng Maros, sa kulmatrahal kautat ere, o ibambil kagitan sa Maros yang kesta ang po ng prinsipil, o lulong kapay, kuhan paron katarong lord. Karena angkot o sa ilila, o sambayan bubol, o araskan kanlan, ni maran kot sam, kot na, o kot ng saraw. Amen.